Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas kapitulo 6, bersikulo 38. Mangted kayo, kat ikan na kayto mati Diyos. Sukat anan-anay, nasadsad, kan agliplipyas ti maipasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntong matla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kandya. Anya tinapan mo inte di takaruba, Pilo. Nakita ka, at daawit mo a plastic bag. Napan ko la inik kan jay bakit akaaruba tayo iti bagas. Napan mo inte da relief goods kada tayo? Kasi nga rod mo't jay bakit. Tasaan ka no ano ikan. Unay ka matan, Pilo. Itapay a panawon ti krisis ang mapan kamangtad. Una ampay mat ati pamilyam. Di ka lamas siya ni jay bakit mat. Ay, awan ti amok a bakit akaruba ditoy. Kunamlan asino ka abak nang amapan agipad padawat. Anya ngay nga ron ti kanam ita. At dapay mat bagas tayo ah. Anya katadanag mo na ya. Kat, kasanon no da tayo ti maibusan. Pangalaam nga iti ipakan mo kada kami. Kat pinagsardeng da kamat iti trabahom. Oh, pare. At da kanin damag mo. No kaano tayong agsubling agtrabaho. Awan pa'y pare. Panagkunak, mabayag tayo pa'y ang makasubli. Gapo iti daytoy a virus. Ay, Sana bali. Tadamot iwarwaras ti gobyerno a relief goods pare. wanang saan mo't nga umdas. Kan may sa, agsapsapulan iti trabaho di balasang ko. Ah, ni Eva? Saan ka di nakagradwaran iti kurso na? Wan, isong arod nga agsapsapulan iti trabaho na. Yung karkarigatan may pinaggraduar. Ano san na pa'y laeng di tabalayaw pare. Awan pa'y mo't ti mabalin arumwar. Gapo iti quarantine. Nanang, iso ka di dayjay, bakit atultulungan ni tatang? Ayan na. Dayjay kasarsarita na. Iso siguro ah. Dyan nang tadan na iti relief goods tayo? Wan. Jakman amo. No apay anagam-am mo da ni tatang mo. Kasla masakit mat nga agpaiso. Talaga akasapulan na titulong. Ay na, nagado, ti mabalin amang tulong kenkwana. Ti kunamkit di, agin lalaing manen ni tatang mo amang tulong. Hay, jakman amo. Plano nan samo ti agbalin a politiko. Iso nga agin tutulong. Kaya't ko ti agyaman iti tulong nga intad mo kanyak, Pilo. Dakkel aba nagkanyak da itjay. Awan anyaman na. No kastoy apanawan ti rigat, naskan nga agtitinulong tayo nga kakaaruba. No apay mo't namin adag iti anak ko. Binaybay andak mo ton. Kasta ka di? Wen, barok. Agmay-may sa akon nga agbibiyag. Isumot lagayam asaan da kayo nga inikkan iti tulong, tagbay may sa kayo di tabalayo. Ay, saan abali? Saan ba't ka ta nasakit tinakam ko? No saan dak nga ikan? Tadamot dagiti kasken ka, anaayat lata tumulong. Basta daitad ko, ikang kayo. Sa anak anaimot, nana. Sa apay ko ma, taamin at tao kat kasken ka, Pilo. Nagbayag kayo ang nagsarsarita iti dayjay abakit Pilo. Naamuak nga awan gaya man kapamilya na. Anya ko mat bibiyang mo no awanen pamilya na. Tatang, awanan ti bagas tayo.
Mabayag pa iti quarantine. Oh, nangag mo, Pilo? Mano kami apakanam dito balay. Imbag ko mano adan trabaho, ay ngamawan pa imat. Saan ka no at taga dito'y lugar tayo day abakot, tatang? Dayo ka no gayam. Iso asaan da nga inikan iti ayuda. Ay, agin lalaing gayam day ta amam. Amangan pa'y kit din o agtatakaw day ta bakit at tultulungam. Anya nga iti aramidak diti unag ti balay, nanang. Kastoy latan? Agan anos ka, anak ko. Anya nga'y nga rod kat nairanamot nga adda COVID ita apanawan. Rumbang ko mga agtrab-trabaho akon. Tapno matulungan kayo ka ni tatang. Wan kaya't may mata mapasamak day ta. Tane, saan min akabailan apatarimanan to'y balay. Di kay madanagan, nanang. No makabiro kak iti trabaho, patarimaan kun to'y balay tayo. Numabalin ko anak ko. Ipairkon mo to jay silid mi kan ni tatang mo. Tani, nagpudot. Wan nanang. Kan numabalin, igatangan na kami mutan kan ni tatang mo iti dakkel at TV a pagbuyaan mi. Imbagla aliw liwami, no saan kami ang makapagtrabahon. Saanan ang masapul nga ibagayo day tananang. Amok dagita akasapulan nyo. Gatangag to amin dagita nanang. Touchscreen at TV ti gatangag to para kada kayo. Apay pare Pilo, asino di bakit atultulungam? Ni Nana Presi. Am mom? Naga na lang ti amok. Da magkumit nga ikam kano ti bagas na. Wan pare, masyanak tagmay-maysan ngagbibiyag. Awan anak na? Awan apo ko na? Agmay-may sa laang mat di tabalay na. Ay, agannad ka pare. Amangan no iskam da ita. At dapay laka di iskam kadag ito'y apanawan. Ay, ado Nangaro na ita panawin iti krisis. Ado, dagiti managgundaway at tao. Kasta ka di. Iso nga agannad ka pare. Amangan no alalain na laang tiriknam da ita bakit. Sige pare, agyaman ang iti palagip mo. Delikado dagiti kakasta at tao. Pagarup mo nga agmay-may sa, ang miyembro gayam ti sindikato, pare. Naimbangal daw yun, Nana. Ay, kastamot kan ka, barok. Nangyagak iti sidaan nyo. Nalagip kong agmay-may sa kayo laang dito'y balayo. Ay na, agyaman ako unay kan ka. Kumusta kayon? Ay, kastoy lata, barok. Ay, umunag ka. Tapno makita mo't na ito'y pagigyanak. Agyaman ak, Nana. Ni, nagadumot gayam ti gamit yo dito unag ti boarding house yo. Ay, si kalaang tinakakita ka dagita, barok. Syaklaan? Huwan, amok nga minanasaya at katao. Kan managtulong ka pa'y. Ar-aramidak lang ti rumbang, Nana. Saan ka madanagan? Adan to supapak dagita nga ar-aramidem. Nana, Saan amay may sa ti aldaw, barok? Tandaanam dayta. Ay, hun kayam. Nakagraduar ka din di balasang mo. wan Nana, kinapudno na, agbirbiro kan iti trabaho. Barang makatulong ak tumot kan kwa na. Kitaham at talaga ti amam. Napan namanin pinadigwan day jay abakot. Ni tatang at talaga. Ong tamanen ay ton sumangpet, nanang. Makangagmanan kanyak day tainton madamdama. No anya launay ti rason, no apay atol tulungan na day jay abakot, asaan namat akap-kapin ano? Imbatim kumanday ta amalukong ijibalay day jay abakot a pinadigwam takukwanan. Si kakit dimot bakit? Basit la abanag day dyan, ngintad ko kankwana. Inal daw samot amapan mo ikan iti kanan na. Bay-bay anak lata ka din, bakit? Amom, pinaunag na ijibalay na. Kat amom ka din, niya tinakitak. Anya? Agkakangina dagiti alikaman na. Anya?
Kabalan na nga tati gumatang itikas di kangina nga alikaman. Idinto ta agmay-may samot ako nana. Ay, day tanti kunak. Membro ti sindikato day di abakot. Podno ti agwarwaras di ti lugar tayo. Aniya? Mamati ako na talaga. Iso anas ken amaamon ti barangay daytoy. Tama nga no adu ti kaso day jay abakot. Apay nga nakalukat matan ti ruangan ti balay ni Nana Presi. Napanmut ka no dagiti taga-barangay. Ang awan mo't ka nun di bakit pare? Anya? Uray dagiti gamit na, kit awan mo't ten. Ne, napanan na nga tangay. Kasla mamati akon pare. Miyembro ti sindikato da di bakit? Ay, Ang nasayat mo tapi manaw. Tapno saan adito'y lugar tayo ti pakatiliwan na. ne. Asino da ka di, sir? Siyak ni Edgar. Anak-nak ti bakit at tinultulungan nyo iti? Anya? Da kayo ka din ni Mang Pilo? Wen, siyak, sir. Kaya't na kayo ang makasarita ni Mami. Apay, papanam. Ipalawag kunto inton makaawidak, tiring. Ken apay day jay nanginaalugan ang nakaparking ijerwar. Iso day jay ti pagluganak. Anya? Mala, inakon bakit? Agsarita tanto inton makaawidak. Napanan ni tatang, nanang. Nagapapura mo tapi manaw. Ay, jakman mo. Ken naglugan iti kotse. Wan, jak amo no, sa dino ti papanan na. Amin dito lugar tayo kat mas daaw. Ta ita lang nga nakita datay dya alugan ngay may. Ay na, madandanagan akmat. Jak amo no anya ti mapaspasamak ken ni tatang mo. Sapay panawon pay laang ti quarantine. Sir, jak amo no sa dino ti papanan tayo. Mapanta pa iti kumpanya ni Mami. Sakbay nga ipasyar kay di mansion mi. Anya? Agyaman kami kan ka. Tasikatin ang tulong ka ni Mami. Manipod iti nang rugi ti quarantine. Iti imbati mi iti may sa boarding house iti si Degyo. Awan day jay, sir. Nakita ngamin ngagmay-maysa. Saan mi ngamin ang mabalin nga ibiyahi iti ni Mami? Kastagayam. Kukuha mi ti may sa kadakala na kumpanya. Kaya't no kayat mo, agtrabaho ka kada kami. Iso ngamin day ta tinadakamat mo kano ka ni Mami akasapulam. Pudno, sir. Kat agyaman ak no matulungan dak. Welcome dito'y kumpanya ti pamilya mi, Pilo. Ay, una yan. Nagdakkal na ito'y building yo. Kaya't mo ka dito agtrabaho dito'y, Pilo. Ma'am. Ken nadakamat mo idi. A degree holder en di balasang mo. No kayat na, sumurak dito'y kumpanya mi. Ado ti posisyon nga agururay kan kwa na dito'y. Talaga, ma'am? Nakunakmat kan ka idi. Asaan amay may sa ti aldaw. Dumteng to ti supapak ti inaramid mo ana imbag iti padam a tao. Napanan ni tatang mo, Eva. Simurot mo titi nakakotse a lalaki, uncle. Ngam aging gayta, saan pa'y asimbangpet? Ay sos, delikadon sa Iso nga ron ano awan pa'y lang aging gainton madamdama. I-report min e police station. Ay, rumbang lang nga report yung ije police, Eva. Ang mga nudakis at tao ti simurutan ni tatang yo. Day tamot dya kotse ang nagluganan ni tatang. Ne. Ninsamit tatang monti driver. Kasano ana pasamak ti kasta? Ipalawag mo man tinapasamak, Pilo. Ape asikan tinangid-drive iti dayta lugan anangina. Inalad akon a driver ni ma'am. Kukwa day ta jay bakit at tinultulungak. Anya? Bak nang gayam day jay bakit. Kasta ka di, tatang? Wen, anak ko. Nagdakkal ti kumpanyada. Kat si ka, Eva. Saan kan amarigatan ngagbirok iti trabaho?
Taalain da kakano ije kumpanyada. Talaga, tatang? Kat, apay ngay ngarot asi ka tinangid drive di talugan da? Inaladak nga rudan a driver da. Isuan ayawit kun day taalugan. Ha? Pudno ka di day talakay. Lukas ta, dimtangan ti swerte iti biyag tayo. Ay na, tatang, excited akong amang ruging agtrabaho iti kumpanyada. Dayto yan tinabayag nga inururay ko. Surutan ti panursuro ni